Dumela, nna ka lebitso ke Mathipa. Le kgone ke a fihla. Ke tla mo ga Capitec. I mean Capitec. Ke nyaka draw nyana 4.5 nyana mpona. Ya, ke tshela card ya ka re ere ke shape pin. Wa bona? E no ba ya let ka re pin ya ka. Ashi. Ya, ka re ere ke ntsenyana bo ma 4.5 nyana wa bona. Ya, wa bona? Ke a dlala ke 450 ke a transport ke nyaka o ya gae gape ke long weekend ai ke ntsha card ya ka itšea bjale ke emile tšhelete matše wa bona tšhelete ya gona bona ya diega e tlotšwa ya tšwa wa bona ke ile ka itšea ke nyaka go e balela mara ka rai a gona re motšhini o ka ndropa a re ke vae ere ke tsa sleep ka tsa sleep ke nela shi ke a tšwa mo Capitec a ka dlala ke ra Capitec ke tšwa ka mmololo nampona ke tlele Star Black phe a ke nyake gore batho ba mpone ka dutetsa wa mpona ya ka ere ke le bontšhenyana mmolo wa gona ke mo Phumolani mola gana mo Tembisa ke a tšwa bona mo gate-ing wena bona a feta Benz mara ke tla le ka yona nna ke di nyakela Svenana or Paul wa bona mo o ka bonile pula a o berekege o dula o thambile ke nele ka subelela ke ya ka mo wini ka mo gale batho ba mpotsa gore o nyaka o fitlhe win ka ra le ska wara lena mane ke tla fitlha win one day ke a win ke bona le phara ke le ke a feta yeah so guys a re gatlhaneng ga next episode 11 yeah go sharp